Da li ćemo morati? Pa verovatno će nas pritiskati. Ali mi nećemo. Zato što mi imamo tu principijalno dva stava. Ja sam to više puta objašnjavao, isto kao i gospodin Vučić. I mi smo to Catherine Ashton rekli, nije htjela ni da nas pita, bila je korektna, rekla je, svi najavili da ću ja to da vas pritiskam, ja neću. Mi smo sami rekli da mi naravno poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet svake zemlje koja je članica Ujedinjenih nacija. Ali sa druge strane, mi sigurno se nećemo pridružiti merama protiv Ruske federacije. Zato mislim da je ovo što se desilo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope jedan politički egzibicionizam nekih političkih stranaka koje ne vode računa o većinskom raspoloženju naroda u Srbiji. Za mene je bitno da su vladajuće stranke imale jasan stav, glasali smo protiv. Rusija nikad nije bila protiv Srbije, nikad nije uvela sankcije ili bilo kakve mere prema Srbiji i Srbija sigurno će to poštovati i vratit će isto mere.